Nalazimo se u naselju Grbavica u Novom Sadu. Obratila nam se jedna starija gospođa sa jednim velikim problemom. A evo, ja ću nju sad pitati da ona vama kaže kakav je to problem. Kažite nam, molim vas. Problem je što nemamo niđe klupa da sjedemo, da se odmorimo. Kad šetamo, kad idemo sa pijace, nosimo cegere, nemamo gde da sedemo, susrećemo se baba s babom, sa tojagama, žalimo se na drugoj kako nemamo nigde da sjedemo, idemo, vučemo ceger, vučemo tojagu za sebom i sa sebom kako možemo, ali to je stvarno žalosno da niko ne vodi računa o stareža, a svi će ostati. Nema ni jedne klupe u ovdje? Niđe nema klupe, niđe. Ja bi šetala svaki dan da imam klupu, imam daleko, neđe klupa, treba da dođem do klupe, da šedem, da se odmorim. Ja sam stara, 82 godine, 83, a ne mogu ja dugo da šetam bez klupe. Eto, imamo priliku da vidimo kako je ovo naselje urađeno pre 10-ak i više godina. Gledalo se samo da se što više na uštrb jednog kvalitetnog načina života napravi što više kvadrata, da se dehumanizuje život u ovom delu grada. Vi ovde nemate ni adekvatan park, nemate ni klupe, ali zato ste imali priliku tada da vidite pre 10-ak, 15 godina kako se po 10 puta prodaje jedan stan. To su razne mahinacije bile i prošle i sadašnje vlasti. I evo, Novi Sad nastavlja u tom pravcu jednog urbanističkog haosa, jednog urbicida, jedne dehumanizacije porodičnog života. Nažalost, ne vidimo kako ćemo iz toga ubrzo izaći. Imamo još problema na naselju Grbavica, ne samo klupe o kojima je gospođa govorila, a sad ćemo čuti kako se to obraćamo neposrednim izvršiocima vlasti, a kako ona to ne reaguje. Isto se radi o Grbavici. Ja sam Vujović Aleksandar, predsjednik Skupštine stanara u Danila Kiša 40. Obraćao sam se nadležnim prvo mesnoj zajednici, RTV Vojvodini, gradskoj kući u vezi postavljanja klupa, sigurno jedno tokom 7 godina. Niko se nije odazvao, znači oglušili su se svi na moj poziv. Onda sam se obraćao za rasvetu dečijeg parka, konkretno u parku Milana Simovića i tako, eto. Rekli ste još da ima neki problema u vezi kontejnera. Da, i u Danila Kiša konkretno fali jedan podzemni kontejner koji je bio postavljen i uklonjen nakon jednog godinu dana. I niko vam se nije odgovorio? Niko nije odgovorio ni na što. Ni mesna zajednica, ni televizija Vojvodine, ni gradska kuća, niko. Da, nažalost, građani nemaju kome da se obrate i to je osnovni problem, ta udaljenost izvršne vlasti od građana koji u stvari pune budžet grada Novog Sada.